Yes, mbaye ikaze mwese kuri The Drum Africa TV. Mbaye ikaze mwese ikaze kabisa, nize neza ko mukomeje kugubwa neza mwese. Ikaze muri amakuru atandukanye agezweho, breaking news. Tugiye kwa tuganira aka kanya, ariko nyamuneka ngusabe gukora subscribe ni mutarakora subscribe. Amakuru menshi cyane tugiye kujya tubanamo. Hanyuma twite cyane uyu munsi mu gihugu cy'Ubwongereza ari imikino itandukanye. Equipe ya Manchester United igiye gukina mu kanya gato na equipe ya FC Bournemouth. Nyuma y'uko equipe Arsenal yitwaraga neza itsinda ibitego bitanu. Equipe ya Arsenal ikomeza kwitwara neza, ariko n'umukino nubwo yatsinze ibitego bitanu ku gitego kimwe cya equipe ya Crystal Palace, n'umukino Bukayo Saka Mikel Arteta kubwira ati nibyo koko twatsinze turanishimye cyane, twishimiye cyane performance ya Gabriel Jesus, atariko duhangayitse nanone duhangayikishijwe na Bukayo Saka. Saka akaba rero yavuye kuri stade ya equipe ya Crystal Palace Selhurst Park ari kugendera ku mbago Bukayo Saka. Byumvikana ko shaka kuba ari imvune hatari cyane, wenda nibaza gukora assessment bakatubwira uko byagenze, wenda turize kumenya ijyazamura mu mvune Bukayo Saka. Hanyuma equipe ya Man City Pep Guardiola bikomeje kugorana. Manchester City yatsindwaga na Aston Villa y'umutoza Unai Emery itsinda Manchester City bitego biri ku gitego kimwe. Man City ikitwa amanota 3 ikomeza kugikumbura, ikitwa amanota 3 akomeza kubura kuri equipe ya Man City. Hanyuma birumvikana ko ni ama equipe abiri twagiye tubona mu minsi izanganira igikombe. Ubwo rero Man City yo birasa nkaho iri kugenda ivamo, ubwo binama y'equipe ya Arsenal na equipe ya Liverpool kuba za kwikomereza, ariko utibagiwe equipe ya Chelsea, of course equipe ya The Blues y'umutoza Enzo Maresca nayo imeze neza cyane equipe ya Chelsea. Hanyuma umutoza Ruben Amorim must win game, ati n'umukino tugomba gutsinda, n'umukino tugomba kuba twakwitwara neza uko byagenda kose. Yakaniye cyane wo bita Ruben Amorim. Uyu mutoza numutoza babaje kujyana na Marcus Rashford ko yava muri equipe ya Man.U, asa naho nyine playing down. Ayo makuru avuga ati dukeneye Marcus Rashford, ati umukinnyi ufite talent, umukinnyi ufite imana idasanzwe, ariko still inside muri equipe ya Man. Makuru ari nuko Rashford nagwa mubara nk'umukinnyi bazagenderaho. Rashford rwose ntuze gutungurwa no kuri iyi match atabanje mu kibuga, ntuze gutungurwa kuko equipe ya Man kwitekereza ko bakinnyi batandukanye, iri kwishakira abandi bakinnyi batandukanye by'umwihariko bakina nka barutayizamu. Nazo kumbwira umpeti bita Kenan Yildiz numpeta equipe ya Juventus Dortmund, ino mukinnyi equipe ya Man ishaka kuba yasinyisha Kenan Yildiz. Hanyuma kuri uyu mukino equipe ya FC Bournemouth impamvu ari umukino utaruze kuba woroshye na gato, ne equipe nkuko mubizi yatsinze equipe ya Arsenal, itsinda equipe ya Manchester City. Byumvikana ko n'umukino equipe ya Man igomba ku approachinga ikamenya uburyo iruze kudefenda equipe ya Bournemouth. Ne equipe mutoza Andoni Iraola n'umutoza mwiza, nkuko twabonye uburyo atsinda equipe nka Man City, uburyo atsinda equipe nka Arsenal. Byumvikana ko uyu mutoza uje waregeje ukuntu yagutsinda wo bita Andoni Iraola. Abane equipe ya Man Luel White weratubwira ko wo bita Ali Maguire rwose destination ye nawe ngo ushaka kuza kuba muri equipe ya Napoli muri kwezi kwa mbere. Dushaka kuza kubona abakinnyi batandukanye ba equipe ya Man basohokamo bakagenda. Ali Maguire rero n'umwe mu bakinnyi rwose equipe ya Napoli ngishaka kuba yasinyisha, ariko ibyo ngibyo tuzagenda tubigaruka bijyana na transfer tuzagenda tubigarukaho. Ahubwo kuri uyu mukino n'ubundi turize kuba twabonye uwo bita Andre Onana yagarutse nyuma y'amakosa yakoze akomeye cyane, aritaye by deal umukino na equipe ya Tottenham Hotspur. Uyu muzamu yakoze amakosa aritaye by deal nyuma yo gukora amakosa ku mukino w'uyu munsi. Rero birumvikana ko n'ubundi umuzamu wa mbere ni ugomba kuba yakina. Hanyuma ibindi twabonye ku mukino na equipe ya Tottenham Hotspur, equipe ya Tottenham itsinda Man ibitego 4-3 muri English Football League Cup isezerera. Nuko twabonye ku mutoza yari yahisemo kurutsa abakinnyi batandukanye, yari yaruhukije uwo bita Amad Diallo azama asimbuye, ariko ku mukino today it's a must win game. Nkuko mwabonye ahita na posting ati see you on Sunday Reds. Uwo bita Amad Diallo avuga ati tuzongere tubonane ku munsi wo ku cyumweru. Ubwo anavuga uyu munsi nyuma gutsindwa na equipe ya Tottenham n'umukino yakaniye cyane, ashaka guprova ko amasezerano equipe ya Man ishaka kumuha ayakwiye.
Amadiaro ashaka kwerekana ko amasezerano ekipe ya Man ishaka kumuha ayakwiye. Uyu umukino wo kumwitegaho byinshi cyane, gusa kuri Rashford yo bita Ruben Amorim amaje kuri availability ya Marcus avuga ati yes of course is available, disciplinary issue no is the same thing guys. Ati rwose mbabwire ko ari available, ati uyu munsi rwose arahari Marcus Rashford arahari. Hanyuma rwose avuga ati nta nubwo ari ibintu bya discipline ngiye byatumye mu dropping, ati ni ibintu by'imyitozo, ariko nyine ntabwo yavuga nyine ko ari ibintu bya discipline. Ariko mbere y'umukino amakuru ari nuko mbere y'umukino wa ekipe ya Manchester Derby, Marcus Rashford ngo mu ijoro ry'uwo munsi ngo ashobora kuba yari kwinywera akantu nyine ko kunywa nyine Marcus Rashford. Hanyuma ubwo byumvikana ko n'umukino Ruben Amorim asabwa kubona amanota 3 uko byagenda kose kugira ngo akomeze nyine yegera ama ekipe amuri imbere, ko nimba tubona ama ekipe nk'izo za Nottingham Forest ziri gutsinda imikino, Nottingham Forest iratsinda kandi iri imbere ya Man.U. Ubwo byumvikana ko nyine n'umukino asabwa kuza kwitwaramo neza cyane ko impamvu anafite advantage. Nimba tuvuga ngo ekipe ya Tottenham Hotspur iri buze kuba ikina na ekipe ya Liverpool, ntabwo wakwizera ko Tottenham Hotspur ishobora kwivana imbere ya Cops, ntabwo wakwizera ko ekipe ya Spurs ishobora kwivana imbere ya Reds. Ubwo rero n'umukino wanavuga ati bwo kuri busy schedule, avuga ati ujyanye n'uburyo imikino nyine kuba myinshi cyane ndetse yegeranye nabyo yabimajejeho umutoza ekipe ya Man.U. ati training that simple because you are rotating players, when you rotate players it's really hard to work in every connection, so if you are always working with a different guys next to you it's really hard to work on the connection. Ati bijyanye n'imikino uburyo yegeranye uburyo n'imyitozo nayo kuba ati rimwe na rimwe kubera gukorana n'abakinnyi umuntu adasanzwe amenyereye, ati rero buri munsi bisaba guhinduranya, ati namwe murabyumva nyine bitaba byoroshye, ati namwe mwumva ko ari ibintu toroshye, ariko ibyo ntago nyine ari impamvu, nyine agomba kwitwara neza, agomba gushaka amanota 3 kuko ntago wagizana impamvu nyine abafana bakeneye amanota. N'umukino urekaneye cyane ubwo umutoza nyine Ruben Amorim usaba abakinnyi be kwitwara neza ndetse no kudatakaza imipira muri surface de réparation. Ni kintu ababwira ati burya itakaje umupira uri mu rubuga rw'umuzamu cyangwa se uri muri box yawe biba bigoye cyane kugira ngo uzabone iminota yo kuyirekipera, kuko ari igihe ekipe nyine muhanganye itikora icyo twita direct attack, igahita ikwataka mu buryo bwihuse cyane ikabigutsinza igitego. Ubwo rero ati nibyo gutakaza imipira muri box, ati ibyo ni ibintu tugomba kuba twakosora kuko ni ibintu bishobora kuba byazadukoraho cyane. Hanyuma ubwo ekipe ya Man nibyo ngibyo ubwo mwibwirire ko Man iri no gutekereza ku midfielder ekipe ya Atalanta uri kuri valuation ya $60 z'amayero, bamwita Ederson. N'umukinnyi kina hagati mu kibuga ekipe ya Man ishaka. Uyu mukinnyi rero na Man City nayo iri kumutekerezaho nkuko Florian Peter Mbega bitubwira ubwo namakuru ya transfer January transfer windows ko ryigura n'igurishwa ry'abakinnyi muri ukwezi kwa mbere nyine ryatangiye kugenda rizamuka, negotiation ziba zatangiye. Hanyuma ubwo muri tudukuru twa transfer nanakubwire ko bita El Nacional Jire Kunde yanika ko Jire Kunde ari umukinnyi ekipe ya Arsenal gishaka gutanga bid ya $40 z'amayero muri ekipe ya Barcelona sibuze kwemera kurekora Jire. Barcelona tsindwaga na Atletico Madrid ibitego bibiri ku gitego kimwe. Gusa rero nyine El Nacional irabyandika, let's wait and see, dutegereze turebe cyane ko uyu mudefender uyu myugero w'umufaransa ngatekereza ngo kujya gukina muri championnat y'Ubwongereza ngatekereza kujya gukina muri English Premier League aho bita Jire Kunde. Ubwo rero iyi nkuru nayo tugomba kuzagenda tuyigarukaho nta probleme nimwe, nta kibazo na gito. Niko gahunda zimeze. Hanyuma ubwo nkabashimira cyane mwese mwakoze subscribe anga kuri The Drum Africa YouTube channel yawe kugeza amakuru menshi cyane abagezweho kandi noneho yo ku mugabane w'Iburayi kabisa, yo ku mugabane w'Iburayi. Ubwo rero nize neza ko mwese turi kumwe neza kandi tugomba kujya tubana mu buryo buhoraho, mu buryo buhoraho kandi ibintu bigenda neza cyane. Hanyuma ubwo uyu mukino wa ekipe ya Man.U so wonyine cyane ko ekipe ya Chelsea nayo bize kwikirana na ekipe ya Everton, Real Madrid mu gihugu cya Espagne bize kwikirana na ekipe ya Sevilla. Ni imikino yose ya hatari cyane,
ni imikino yose ikaze abantu yo kwitegamo show, yo kwitegamo festival, yo kwitegamo ibintu byatari cyane, amarezilita akomeye. Ubwo rero tuze gusubira muri analyse, n'andi makuru atandukanye agezweho ya transfer yose ndibuze kuba mugeza hanga kuri The Drum Africa. Ubwo dusubire mu kanya, ndabakunda cyane. Amakuru yose mugomba kujya muyakurikira hangaha umunsi ku munsi, iminota ku minota, byose tugomba kujya twanaliza ibyo tuzo batangaza, ibiri mu ma equipe, amarezilita